health tips. So now what you mo yaba kasa for frequent urination eho obi a wodwonso ntentem. Beden won say wodwonso we ntentem. Nti I say e concern out to an hospital. Mamena endpoint homeopathic clinic ase. Na daro management ye de bro dwada de ko si fiada simenum bia enya doctor fo ni wondi nkomo ne no doctor ankasate adwoma oboy wo sankomo we ho Mr. wo wi afre no na bibie hawadwen say ye topic here ye ken ana condition bia obejo so dog na ye mu akwaba ye da senso no mre no wadaje ene wo mu a wo de eso ya sene na wo twi mu nkomo nyina ye se frequent urination condition bia ya kasa frequent urination yes Johnson tentem na Johnson ade a keye also bia wantimi anyon so a nipa da sani obese wo organs nyina kidney nyina bese no if you say honamdua no akwa awa na fense kidney no eyi finfiri honamdua ni mu a eba in the form of bibia fense urine urine no so no eyi fin excess water ewo honamdua ni mu acid ya aba honamdua nim a enye enama ye wiye acid ya produce ni nyina no e dey out as BBFN say Johnson ti Johnson ade a eye na obi wo hana na Johnson na wo Johnson no na akofa ohaw akwakoye ohaw bi e dey ama no obi time Johnson so much say etiminya insunsuanso e wo ne daily life obi Johnson bebrebe nti no obi wo ha afromase kokumase enkran kokumase ontimi nko because okas okotena public transport mu a de am hyehye no cause ono de 30 minutes interval bia odwonso obi Johnson no eka no ho na wantua mika na ose na ho obi Johnson enanti obi kwa ntimi Johnson nti no Johnson tentem obi kwa ntimi na oda oyese ni kuma na Johnson de no asode okoba na ena no ateteko Johnson dodu bebre nti no oba ne bema bebre kwa ntimi no mukunu mu nhia bema bi ho ne yiri nhia Johnson de kan no a ebe kan no nti gise ojayi Johnson oba no so the same time eti ase Johnson ideally no also can nipa da sani ka Johnson be 7 to 8 times a day night enka ho night no ka Johnson ama na bro so anka bia be mienu ba ko ana obi ka betima da senya se wo koda e na odu onum suo anadwo ana odidi late a enko obi betima da 6 hours a onyen so obi so betima so de Johnson ba ko ana maximum by 2 but bibi nti no obi timi so de anadwo no obi timi Johnson more than 5 to 10 times anadwo yes ade ba chene ni nya keka kom wana ade ba chene tipae no ade ba chene ni subiri no ade ba chene ofele exhausted obi enyon tentem nti no obi swate wa kete yes enenti ye kasa Johnson tentem a emfa ho se bema oba betimanya sa condition bema so ebetimanya sa condition no enenti ye kasa Johnson ko bro so a bibia se the Bible ni si kan no wo se bibia ko bro so a na akwakoye yade akwakoye ohaw ama honamdua no na weni topic ya ye pese na wotwe mu nyina no ye koso na yedi na oba ne bema enya ne chefa na yetimi ehunu se emre pempen so be ne duru a be hu se Johnson na fe de aduru ne de enye ordinary Johnson bi na akwakoye ohaw enenti no wo such condition no a endpoint to me particular clinic aye wo nkorabata Kumase Tematakra de techima no obetima frɛ wo 0244 86 70 68 0244 86 70 68 endpoint to me particularly yada say Dr. Dubote na yete ne nka no chena sabre ya kan ye ho na ye nto so 5 minutes per ye nche frequent urination ebia na mo kobi but wadwe maso ye behwe adekodi a ebe ma obi Johnson tentem mididi afia amankwa tamaklo endpoint homeopathic clinic adaroma ene ye de bro enkwa hoden e wo ho a wo chena ye behia